U ovom videu bavit ćemo se frazama koje korisnici interneta najčešće koriste, a koje manje ili više iritiraju. Ajde da ih pobrojimo i obrazložimo. Sad mogu mirno zaspati. Fraza je kojom onaj koji izgovara ili piše daje do znanja svima koliko mu je nebitna ta informacija. Fraza se ironično veže za život ljudi sa estrade, bilo domaće, bilo strane. Nejasno je zašto je osoba koja izgovara tu frazu uopšte čitala vijest na koju se fraza odnosi, kada je uvijek iz naslova pa iz rubrike u koju je svrstana takva vijest jasno o kome i o čemu se radi. Taj i taj, tu je i tu kupio to i to, a komentar glasi sad mogu mirno zaspati, jer bitno je da svi znaju da vas to ne zanima. Prodajem drva ili auto. Fraza kojom se u ozbiljnoj temi ili teškoj raspravi vi pojavljujete kao šaljivi element, ukazujući na smiješnu stranu života. S druge strane, ima i onih koji stvarno prodaju drva, auto ili nešto treće, pa se ničim pozvani ukažu sa svojom objavom sa sadržajem. Dobra je tema i u većini se slažem, ali pošto je mnogo ljudi na objavi, da iskoristim priliku da vas obavijestim da prodajem svoju Škodu iz 98. Sve bih ja to na Goli otok. Fraza koja izražava nezadovoljstvo nečim potezom, reakcijama represivnog ili pravosudnog aparata ili vještinama roditelja osobe koja je počinila prekršaj. Na primjer, ako je vijest o tome da je neko ukrao starici novčanik, vrlo je važno dobaciti komentar odrobijao bi on meni tako da mu više ne padne na pamet. Digni se Tito i hapsi ovo. Kad smo kod Golog otoka, jedna od fraza u kojoj onaj koji izgovara ne bi konkretno ništa radio, već bi da to uradi neko drugi. Rješenje svih problema na prostoru bivše Jugoslavije njen bivši maršal Josip Broz Tito. Kad političar ili privrednik uradi nešto s čim se ne slažete, komentari tipa bi to vraga mogao u Titino vrijeme i da je Tito živ, čine se kao najpametnije što možete reći. I onda je svizac umotao čokoladicu. Evo jedne dobre stare fraze, otrcane i ogoljene do krajnjih granica. U prevodu znači ne vjerujem da će se dogoditi to što pričaš ili obećavaš, ali nisam dovoljno kreativan da objasnim zašto, vlastitim riječima, pa ću koristiti foru iz reklame iz 2012. i to pogrešno. Naime, fraza o sviscu koji umotava čokoladu u omot izvorno se koristila kao pretjerivanje kojim se naglašava neistinitost nečije lovačke priče, dok je s vremenom postala dominantan način na koji boomeri na Facebooku iskazuju nepovjerenje u obećanje političara. Nek je na koncertu više ljudi nego na protestima. Fraza koja se veže uz prethodnu tiče se komentarisanja protesta na kojima se skupi određen, ali po mišljenju komentatora nedovoljan broj ljudi. S obzirom da su takvi komentatori uglavnom društveno odgovorni sjedači u stolicama ispred kompjutera, da li zbog savjesti koja je ipak nedovoljna da se ode na protest, na taj način prosipaju svoju veliku pamet rečenicom da je sramota da veći broj ljudi dođe na koncert nekog tamo pjevača ili na doček pobjednika nekog muzičkog takmičenja. Uz ovu frazu obično se dodaje i fraza hljeba i igara, doduše i na sreću u sve manjem obimu, baš kao što je i sa frazom dok je ovaca, bit će i vune, čime komentator želi dati do znanja da je narod generalno glup, ali eto on je pametan jer je to primijetio iz svoje komentatorske stolice. Zašto ne pišete o tome umjesto o tim glupostima? Fraza koja se koristi najčešće u člancima za razbrigu, savjetima ili jednostavno zanimljivostima koja logično nekom nisu zanimljiva. Sad umjesto da taj kome to nije zanimljivo preskoči tu vijest, on će baciti komentar tipa političari pokradoše narod, a vi pišete ove gluposti, čime ste uveliko iskazali svoje nezadovoljstvo, ali prije svega i brigu o stanju nacije. I ne samo to, veći ste novinar od novinara. Znate šta je bitno? Bravo za vas. Hashtag samo kažem. Ovo je fraza modernog doba koja sadrži i hashtag, odnosno oznaku pomoću koje je lakše pronaći slična mišljenja, stavove i rečenice. Hashtag samo kažem napišete kada želite da ljudi u vašem virtualnom svijetu saznaju da ste vi, baš vi, nešto uočili i primijetili u javnom prostoru bez da išta konkretno uradite po tom pitanju jer to je ispod vašeg nivoa. Samo ste primijetili. I to je dovoljno od vas. Ne znam ja ništa, ja sam u prolazu. Fraza koja je slična prethodnoj. U nekim krajevima glasi ja sam tu s biciklom. Koristi se u situacijama kad smatrate da je najbolje šutjeti i ne izražavati mišljenje, kada želite pokazati da vas nije briga za aktuelnu stvar o kojoj svi pričaju, kada želite poručiti da nemate komentara, a nažalost sve češće i kada želite potvrditi sretnu vijest, ali istovremeno ostaviti malo prostora za sumnju i nagađanje.
Hvala i prijatno. Ovom frazom koristi se dvije vrste ljudi. Jedni su oni koji objave neko mišljenje i žele dati do znanja da je to njihov konačan stav i da ih je briga za tuđe mišljenje na ovu temu. Drugi su oni koji u nekoj raspravi nemaju više argumenata ili su ušli u zonu nedovoljnog poznavanja materije, ali naravno neće to priznati, pa onda u svoj komentar za koji žele da bude završni ubace hvala i prijatno, moleći Boga da će i druga strana odustati od dalje rasprave. Šta kažu, zna li se šta? Evo još jedne novije fraze omiljene kod mnogih. Fraze čije porijeklo seže u rane dane pandemije, kad je stotine hiljada ljudi nasmijao vic da je maleni Rom pitao tatu dokad moramo prati ruke, zna li se šta. Nakon toga ušla je u opštu upotrebu, te se svakog dana i počela sarkastično koristiti za svaku aktuelnost i najčešće početkom rata u Ukrajini, kad su se mnogi zapitali šta je s koronom, zna li se šta. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Kako piše Indeks, ova fraza se upotrebljava u dvije situacije. U prvoj, rekli ste nešto glupo i ljudi na internetu su vas razvalili, ali se ne želite povući pa se spašavate bijegom u svako ima pravo na svoje mišljenje, aludirajući da je vaše pogrešno mišljenje jednako vrijedno kao tuđa ispravna, te nema pobjednika u raspravi. I pod dva, neko je rekao nešto problematično na internetu s čim se slažete, ali nemate dovoljno hrabrosti to priznati ili inteligencije argumentirati pa ga branite time da ima pravo na svoje mišljenje. U oba slučaja jedna od najdugovječnijih pa samim tim i najiritantnijih fraza, baš kao i ona suprotna njoj, da je mišljenje kao dupe. Svakoga ima. Fudbaleri zarađuju milione, a ljekari mrvice. Fraza koja će živjeti dok je svijeta i vijeka. Kako neko zarađuje više od nekog drugog? Posebno je to izraženo kod sportista, odnosno onih koji za milione ganjaju tamo neku loptu, dok s druge strane ljudi koji su dobar dio života posvetili školovanju i liječe svijet, zarađuju 100 puta manje. E pa koliko nešto vrijedi, određuje prvenstveno ponuda i potražnja za tim. Preko 1,5 milijardu ljudi na svijetu aktivno prati fudbal, što znači da ili plate ulaznice za gledanje utakmice na stadionu ili plate uslugu gledanja od kuće. U svakom slučaju to je biznis koji vrti milijarde para jer ga želi gledati 1,5 milijarda ljudi. Tačka. Jednostavno. Ljekar, koliko god bio bitan za sve nas, nije neko koga želimo gledati i nažalost njegov značaj uočimo tek kad zatreba nama ili nama bližnjim. E sad, na stranu i to što i svi sportisti ne zarađuju milione, tek oni najbolji. Zaključujete baš kao ljekari. Nemojte porediti Ronalda ili Mesija s jedne i ljekara opšte prakse iz vašeg doma zdravlja s druge strane. Naravno, bez namjere da uvrijedimo ikoga. Bolje da je te pare dao za... Fraza koja se koristi za relativizaciju postignuća koja ne razumijete ili su ih postigli ljudi koji vas živciraju. Na primjer, na vijest da Elon Musk šalje automobil na Mars, jako je važno odokativno izračunati koliko je škola moglo biti izgrađeno za taj novac, te kako biste ga vi, koji ga nemate i ništa vas se ne pita, upotrijebili. Nego šta nam je sa... Fraza koja se koristi za izražavanje moralne i intelektualne superiornosti tobožnjim spuštanjem na niži nivo, koristeći ime neke osobe uglavnom sa estrade o kojoj se uveliko piše. Na primjer, na ozbiljnu vijest o novoj recesiji uvijek će se pojaviti šaljivac koji će kratkim nego šta nam je s ovim ili onim nasmijati masu koja čita. Znači plačem. Plačem je tekstualni opis ovog emojija. Koristi se u situacijama kad ste potpuno indiferentni na nečiji pokušaj humora, ali želite ostaviti dojam da ste se baš jako nasmijali. Na aparatima. Frazetina kojom se samo prokazuju nemaštoviti ljudi na internetu. Koristi se da bi se ispalo duhovito tako što se u komentar na vijest o nekome ili nečemu ubacuje njegova konkurencija, koja suštinski to nije, ali koja bi vjerovatno bila ljubomorna jer je ovaj uradio nešto bolje ili luđe. I mi ga zakomplikovasmo, ali lakše objasniti na primjeru vijesti koja glasi: predsjednik Francuske u zagrljaju nepoznate žene. Komentar: Kolinda na aparatima. Motaj kablove, gasi internet. Fraza kojom želite naglasiti kako je objava koju ste upravo svjedočili baš totalno pogodila vaš ukus u humoru i previše je smiješna za upotrebu običnih emojija koji plaču od smijeha. Iz još neutvrđenih razloga, gasi internet, motaj kablove, češće koriste muškarci nego žene, valjda jer neki umjesto internet koriste i izraz miješalica. Pitam za prijatelja. Relativno novijeg datuma, ova frazetina je nešto za što basic ljudi smatraju da njihove komentare automatski čini duhovitim. Kako piše Indeks, toliko je učestala da je u samo par godina potpuno izdominirala domaći internet, a jedini učinkovit način borbe protiv pitam za prijatelja
pošasti je takozvana inverzna metoda gdje pretpostavljate da se u svakoj objavi nalazi ova fraza, te svemu što vidite na internetu prvo čitate posljednju rečenicu. Ostatku statusa, komentara ili objave pristupate tek kad ste se uvjerili da objava ne završava sa pitam za prijatelja. Šta ima stručnjak? Fraza koja se koristi kao komentar na izjavu nekog ministra ili naučnika. Korijen vuče iz čuvenog pitanja travničke kafanske elite Nobelovcu Ivi Andriću. Pisac napiše li se šta? S tim da šta ima stručnjak u potpunosti devalvira osobu koja je možda rekla i nešto pametno ili korisno, ali se to naprosto kosi s vašim stavom o tome. Pod kategoriju ove fraze čine izrazi stručnjak, dnovinar, plandemija, kojim se isti dodatno pokušava ismijati i prikazati nebitnim. Spavaš li mirno? Pa sami ubacite ime. Fraza koja je sestra blizankinja frazi na aparatima i frazi pitam za prijatelja. Riječ je o jednokratnom internetskom trendu koji je bio duhovit u jednom dijelu 2018. a od tada prostituisan toliko puta da je danas siguran znak da šta god osoba koja ga koristi piše nije vrijedno čitanja. Zapratite me za više savjeta. Fraza nastala kao sprdnja mlađih generacija na hiperinflaciju hobi influencera koji su gotovo svaku objavu završavali ovom rečenicom. Fraza se koristi ironično i njenim dodavanjem na kraj statusa ili komentara poručujete kako ste šaljivi i šašavi, a nažalost kako se zapratite me za više savjeta probija u svijet boomera, sve češće se bilježe slučajevi neironičnog korištenja fraze, čime je ona i službeno mrtva. Bila interesantna u prvi mah, kada neko, kao parodiju na brojne recepte kojima nas obasipaju, uslika koru od banane koju je prethodno pojeo i napiše zapratite me za više savjeta, ali fraza je dodatno počela gubiti smisao kad nam je, na primjer, lik uz ovu frazu savjetovao da nam je jeftinije natočiti pun rezervoar, pobjeći s pumpe i platiti kaznu, nego pošteno platiti natočeni rezervoar. Dok narod kopa po kontejnerima. Jedna od najklasičnijih fraza koja datira od, valjda, izuma kontejnera. Riječ je o univerzalnoj moralizaciji u kojoj se osuđuje bilo kakav oblik trošenja novca izražavanjem lažne brige za gladne i siromašne. Na primjer, onaj tamo kupuje avione, a narod kopa po kontejnerima. Bože, baci ciglu i budi precizan. Fraza koja se upotrebljava kao izraz snažnog nezadovoljstva, čak i ogorčenja nekom banalnom viješću ili informacijom. Uglavnom se veže za objave influencera. Prestanite varati ovaj napaćeni narod. Iako je fraza uglavnom vezana za Hrvatsku, ušla je u govor naroda i narodnosti cijele bivše Jugoslavije. Potiče iz monologa Zdravka Mamića, te je jedan od najsigurnijih znakova opšte nesposobnosti razmišljanja. Upotrebljava se u svim situacijama zamislivim čovjeku. Kontekst je potpuno nevažan. Na svaku objavu na internetu neko će napisati nešto o varanju napaćenog naroda. Pametnom dosta. Najiritantnija fraza u posljednjih nekoliko godina. Fraza koja se koristi u trenutku kad shvatite da nemate dovoljno znanja o materiji da biste argumentovali svoju tezu. Upotrebljava se kao završni argument koji mijenja sve druge. Na primjer, juče su govorili da maske štite, a sad ovo. Pametnom dosta. Juče čisto nebo, a danas bijeli tragovi po njemu. Pametnom dosta. Hvala vam na gledanju ovog videa. Pametnom dosta.